بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لە کانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بەڵێ بەڕێزان خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا لە درێژەی باسکردنی کەسانێکی دووڕوو منافق دەفەرمی کاتێکەوە پێیان بگۆترێەوە ئیذا قیل لەهم ئامنوا پێیان بگۆترێ ئیتر هەر کەسێک پێیان بڵێ ئیمان بینن کەما ئامەنە الناس هەر وەکو خەڵکانێک ئیمانیان هێنایە. وەکو هەندێک لە تەفسیرەکان دەفەرمون ئەگەر پێیان بگۆترێ ئیمان بینن هەر وەکو ئەبوو بەکر و عومەر و عوثمان و عەلی ئەوانەی کەوا کیباری سەحابە وەکو ئەوان ئیمان بینن کەواتە لێرەدا وەکو با بڵێن لە ئەناس هاتیە باسی کەلمەی ئەناسمان کرد لە پێشترێکە هات. زانایان دەفەرمون بەڕاستی ئەوانەی کە ئیمانیان هینایە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە و ڕاست و دروست هەر ئەوانن کەوا بە حەقەت ئەوانە ناسن، ئەوانە ئینسانن، ئەوانە بەنی ئادەمن، ئەوانە ئەو کەسەنە کە خوای گەورە ڕێزیانی لێنایە. خەڵکی ڕاستەقینە ئەوانن. وإذا قيل لهم آمنوا إيمان بين هەروەکو خەڵکی ڕاستەقینە و ئینسانی عاقڵ و هۆشمەند ئیمانیان هێنایە. لە وەڵامدا ئەوان چ دەڵێن؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء دەڵێن ئایا ئێمە ئیمان بینین هەروەکو کەسانێکی سوفەها ئیمانیان هێنایە. دیارە لێرەدا سوفەها جەمعی سەفیهە. سەفیه ئەو کەسەیەکەوە لا يحسن التصرف. سەفیه عکسی ڕاشدە، عکسی ڕاشد و ڕەشیدە. ڕەشید و ڕاشد ئەو کەسەیەکەوە يحسن التصرف دەزانی تەسەڕف بکە، بەڵام سەفیه نازانی تەسەڕف بکە، تێک و پێچیتدا ئەو شتانی کەوا بدێ بەردەستی. و وەکو زانان دەفەرمون سەفیه ئەو کەسێک کە نازانی تەسەڕف بکات بەرەوەی خەفیف العەقلە واتە عەقلی سووکە، ئەو کەسە نازانی تەسەڕف بکە. ئیتر ئەوان ئیتهامی ئیمانداران دەکەن بۆی کەوە کەسانێکن ئەنؤمن کەما ئامەنە السوفەها ئەوانێک کە ئیمانیان هینایە ئەوەی ئەنگۆ دەڵێن ئەنگۆ چیوان بن ئەوان کەسانێکی سەفیهن. وەکو خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا کاتێکەوە لە سوڕەتی هود لۆمان باز دەکاتن کاتێکەوە کەسانێک لە قەومی نوح عەلەیهی السەڵاتو وەسەلام ئیتهامی ئەو کەسان دەکەن کەوا ئیمانیان هینایە بە نوح دەفەرموو خوای گەورە لۆمان دەجێڕتەوە دەفەرمی ئەوان دەڵێن وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي دەڵێن ئێمە دەبینین ئەوەی کەوا ئیتیباعی توی کردیە کەسانێکە ئەراذلنا کەسانێک کە لە مستەوای نزمن لەناو ئێمە بادی الرأی واتە ئەوانە کەسانێکن هەر یەکەم شت چیان لۆ بە دیارکە دوا دەکەن نەوەک فکر بکەنەوە بە قوڵی کەواتە ئەوانیش ئیتهامیان بۆی کەوا سەفیهن. کەواتە بەڕاستیەوە ئەوە حوکمی ئەهلی نیفاقە لەسەر ئەهلی ئیمانی ڕاستەقینە وەسفیان دەکەن بە سەفیه، وەسفیان دەکەن بە کەم عەقڵ، وەسفیان دەکەن بە گەمژە کەوا نەزان تەسەڕف بکەن. بەڵام ئایا وایە نەخێر خوای گەورە
ناوی لەو کەسانە ناکەوا بە ئەوانەی کەوا ئیمانیان ئەوانە بەڕاستی ئەناسن ئەوانە ئینسانن ئەوانە ئەو بەنی ئادەمەنەکەەوە خوای گەور ڕێزیانی لێنایە جالوێ خوای گەور دەفەرمی سوبحانەهو وتەعالە ئەلا دیسان لە ڕەدی ئەوان دەفەرمی ئەلا ئاگادار بن ئینەهم هم السوفەها بەتەئکید بە هم کەوا ضەمیری فەصلە لە بۆ تەئکید سامە کاردێنرێ بەڕاستی هەر ئەوانن سوفەها هەر ئەوانن گەمژەنە هەر ئەوانن کەم عەقڵن هەر ئەوانن کەوا نازان تەسەڕوف بکەن ئایا کەسێک پاش ئەوەی ئەو هەموو بەڵگەی تەوحیدی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لەو بوونەوەرەدا هەیە و هەروەها پاشی هاتنی ئەو پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کە ئەو هەموو موعجزاتە لەسەر ڕاست و دروستی پێغەمبەرایەتی هەیە پاشی هاتنی ئەو قورئانی کەوا نورە و بە هەزارەها بەڵگەی تێدایە لەسەر ئەوەی کەوا کەلامی ڕەب العالەمینە ئایا کەسێک واز لەو هەموو حەقایقە بینی بچی کوفر و نیفاق هەڵبژێری ئایا ئەوە سەفیهە یان ئەوە ڕەشیدە ئایا کەسێک کەوا ئاخرەتە چی نەبراوە بگۆڕیتەوە بە دنیایەکی چەند ڕۆژی ئایا ئەوە سەفیهە یان ڕەشیدە ئایا کەسێک ڕێگای بەختەوەری دنیا و قیامەت بە ئیمانهێنانی بەخوا و بە پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سڵات وەسەلام بە قورئانەکەی کەوا کەلامی ڕەب العالەمینە ئایا ئەو ڕێگایە هەڵبژێری ئایا سەفیهە یان ڕەشیدە ئەو کەسە کەواتە بەڕاستی اعتباری خوایە سبحانه وتعالى میزانی خوایە دەفەرمی ئاگادار بن ئەلا ئینەهم هم السفەها ئەوان سەفیهن ئەوان کە ڕێگەی نیفاقیان هەڵبژاردی سەفیه و خفاف العەقلن ئەوان گەمژەن تێناگەن ولكن لا يعلمون بەڵام بەخۆیان نازانن علمیان پێ نییە سبحان الله علمیان پێ نییە بەڕاستیەوە قەزیەکی وەکو زانایان باز لە جەهل و جەهلی مڕەکەب دەکەن کەسێک ئەگەر جەهلی بەسیتی هەبی باشترە کە نەزانی و بەڵام بشزانی کەوا نەزانە هەوڵ بدا خۆی فێرکە بەڵام نەزانی و واش تێبگا عالیمە ئەوە جەهلی مڕەکەبە ئەوە هیچ عیلاجی نییە خوای گەورە ئەوانە ئەو جەهلیان هەیە ولكن لا يعلم بخوان نازانن علميان بينيا لويا سفاهتكي خوان برشد ديتا بيساوي وبعكسوش او رشدو او عقلو او هوشمنديه كايمان داران لسرينا ان بسفيد ديتا بيساويان خوي يقول سبحانه وتعالى هل عين لسوره البقره كاتك وباس لابراهيم دكا عليه الصلاه والسلام كوا ابو الانبياء لسر توحيد بوا خلشي بان كدلو توحيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هر كسيك پشت ملة إبراهيم بكا لدين إبراهيم بكا لمنهج إبراهيم بكا عليه الصلاة والسلام كمنهج توحيده أو كسيك كسنية پشتی تبكا مگر سفه نفسه خوي گمجه بكا نزاين تصرف بكا ڕێگای جەهەنەمی دنیا و قیامەت هەڵبژێری ئەوە گەمژەیە ئەوە عاقڵ نییە ئەوە ژیر نییە ئەوە هۆشمەند نییە کاتێکەوە پشت لەو ڕێگای دەکەیتەوە بەختەوەری دنیا و قیامەت تێدایە وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كاتكوا دقنا إيمان داران ضلين إيمان مان هنا آمنا ضلين إيمان مان هنا بلام وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مظهرێکی دیکە لە مەظاهری دووڕووی ئەوان خوای گەورە دەفەرمی کاتێکەوە دەگەنە ئیمانداران دەڵێن ئیمانمان هێنا بەڵام کاتێکەوە دەستنە لای شەیطانەکانی خۆیان واتە ڕوئەساؤهم فی الکوفر لەبەرەوەی شەیطان وەکو باسمان کرد لە ئیستعاذە لە سەرەتای ئەو زنجیرەوانەیە شەیطان لە هەر سنفێک مەڕەدەی ئەو سنفە کەواتە لە هەمووان ماریتر و خەبیستر و خراپتر پێدەگوترێ شەیطان لویە لەناو ئەهلی کوفر و نیفاقیش سەرکردەکانیان شەیطانەکانیانە کەواتە شەیطانی ئینس و جن هەیە شەیطانی جن معلومە شەیطانی ئینسیش لە سەرکردەی هەر ڕێگایەکی گومڕایی و خراپە ئەوە شەیطانی ئەو ڕێگایە کاتێکەوان دەستنەوە لای شەیطانەکانیان لای سەرکردەکانیان لە کوفر سەرکردەکانیان کەوەکو لە هەندێک لە تەفسیرەکان لە أقوال الصحابة هاتي إخوان الرازبي كتبوا إذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤساؤهم من اليهود زيادة الاتصال بيواندي منافقا بيهود بجولك كان بو سركرد كانيان شيطان كانيان ليهود كذا كواد السنة ولا
خلوا إلى شيء قالوا إنا معكم براستي إما لقلن قوين إنا بإني تأكيد براستي إما لقلن قوين أدي باشا لو دستن سرداني إيمان داران دكان لو بواندلين آمنا لبروي إنما نحن مستهزئون لبروي هيت نية موقفي ما هيت نية لقلن تنها وانا بك استهزاء بيدكين قالتيان بيدكين كوا تشتيق إما بديار ديخين كوا لا حق إما وانين سالير دا أقر تمشابكين وإذا لقوا الذين آمنوا كاتكوا دقن إيمان دارن كواتا أصلا أوان مجلسي يعني لقى مجلس إيمان داران نية مجلسي راستقين أوان وإذا خلوا إلى شيء خلوا واتكاتكوا انصرفوا إليهم وخلوا بهم كاتكوا دسنا لاي أوانو وبتنهاج دمينينو لقليان كواتا مجلسي تابتي أوان زيادة لقل سركردكان يعني لكفر بلام لقل إيمان دارن كاتكوا دقن يكتري تنها واتا أصل جيجاي أوان لاي أهل كفرة أويك باشان كاتك وأخوي جور سبحانه وتعالى دفرمي أوان دلين آمنا بفعل هاتية قالوا آمنا كواتا يفيد التجدد والحدوث بلام صفتي بردوامي أوانتيا إنما نحن مستهزئون بصيغي بجملة اسمية هاتية كواتا أوان ببردوامي مستهزئين لسر أوانا كوا قالت بإيمان داران دكان أجرنا حقتي أوان لقل أهل كفر لقل شيطان كان خيانا لبرام بردا خواي يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى لبرام بر استهزائي أوان كاتك أوان دلين استهزاء بإيمان داران دكين خوا سبحانه وتعالى خاون إيمان داران الله ولي الذين آمنوا خاون إيمان دارانا كاتك وكسيك استهزاء بإيمان داران دكا خوا سبحانه وتعالى دفرمي الله استهزاء بيدكا الله استهزاء بوان دكا ويمدهم في طغيانهم يعمهون كواتا استهزاء خواي قورك سبحانه وتعالى ديارة استهزاء الله يستهزئ بهم وكو خواي قور سبحانه وتعالى سورة النساء عن لباس منافقين دفرمي يخادعون الله وهو خادعهم لبنابر خداعي أوان خواي قورش خداعي عن لقلدك ويمكرون ويمكر الله كواتا أو صفاتاني خواي قور سبحانه وتعالى إلا لباب مقابلهات القرآن بيروس إلا لباب مقابلهات لبران بردهاتيا خواي قور سبحانه وتعالى استهزاء بكسناك بلام أوي كوا استهزاء بإيمان دارانو بديني خواي قورك خواي قورش استهزاء بيدكاته سبحانه وتعالى كواتا تنها لباب مقابلة أجرنا خواي قور سبحانه وتعالى ببردوامي استهزاء وكو صفته شينية نا بل كل برام بردا كوان إنما نحن الله يستهزئ به ويمكرون ويمكر الله لو أو صفاتان إخوة يقول أسماء لينية والعياذ بالله يقلنا وكان إخوة يقول مستهزئ بيان ماكر بيان خادع بنا والعياذ بالله أو تنهال باب مقابلهات أوان كيمكرون إخوة يقول يمكر الله أوان كخداع إخوة يقول خادعهم أوان كاستهزاء كان الله يستهزئ بهم سبحانه وتعالى كواتا وكو أويك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كواتا ليردا أوي كواتا تعدى لك أتش تعدى لك خو أوي يكم أوي كذا تسبيش خير كذا كلا تعدى كأنك أو ظالمة بلام أوي دوم كوا دفاع لخوي دكا أجرتي خوي يقول فهم لقدر تعدى كي أتش تعدى كواتا ليردا أيتو تعدانية تنها مشاكلة شيء لفظية كواتا للفظ وكبي أجانا إتو دفاع شيء مشروع كاتك وكسك تعدى لك دفاع لخود بكي بلام أوي أو والبادئ أظلم يتلي رجدا ولله المثل الأعلى كأوان ضلين إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى استهزاء في ذكاتا استهزاء خواي سبحانه وتعالى كوا بوان أو لبرتوابوني كان لير دوستين وبشتواني خواي سبحانه وتعالى لا وانيدا هاتو دين وخزمة أواتو ذات التفصيل بيدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله